tajnih vladinih zataškivanja, nerešenih ubistva, pa čak do teorije da su svi ljudi besmrtni. Ovaj video će pokriti samo neke od najjezivijih teorija zavere koje kruže internetom. Pozdrav i dobrodošli u novi video. Danas pokrivamo neke od suludih teorija zavera u formatu ledenog brega. Ako ne znate šta je, to je skala ili format koji funkcioniše po konceptu dubine. Znači počinjemo od vrha, sa dobro poznatim, mainstream teorijama za koje većina ljudi zna i idemo ka dole. Kako se približavamo dnu, teme će postajati sve čudnije i jezivije, sa malim nišom ljudi koji zna za njih. Dakle, sedite, opustite se i pripremite se da zaronimo u svet teorija. Pre nego što krenemo, ovakvi video snimci se često uklanjaju sa YouTube-a, jer se mogu automatski svrstati kao širenje dezinformacija. Zato mi je potrebna vaša podrška, pa bi vas zamolio da brzo ostavite like i subscribe. Počet ćemo od početka, od površinskog plavog neba i polako ćemo se spuštati dole ka dnu. Kao što rekoh, neke od ovih teorija su toliko zastupljene da već svi znamo o njima. Zbog ovih najobičnijih teorija pokriću samo one što su mi zapale za oko. Mandela efekat je čudan fenomen u kom grupa ljudi dele lažna sećanja. U ovom slučaju, mnogi ljudi veruju da su čuli da je Nelson Mandela umro 80. godina u zatvoru, ali se to uopšte nije desilo. Činjenica da mnogo ljudi dele ova lažna sećanja treba da bude dokaz da paralelni univerzumi postoje, da su naseljeni i da se mi krećemo između njih. Najpoznatiji primer za to bi bio Pikachuov rep. Mnogi ljudi se sećaju da je on imao crni kraj na repu, dok u realnosti Pikachu uopšte nema taj crni kraj. Takođe, u ovo može spadati mnogo scena iz filmova gde se većina ljudi seća istih kako su postojali, dok u realnosti ta scena u filmu uopšte ne postoji. Da li konstantno putujemo kroz paralelne univerzume, ili smo samo u ovom modernom dobu preplavljeni informacijama? Pa se desi da u gomili svakodnevnih informacija desi se da zapamtimo neke pogrešne. Vi presudite. Kriptozoologija govori o kriptidima, a ne o skamu Logana Paula ako ste na to mislili. Već o kriptidima. Kriptidi su životinje za koje kriptozoolozi veruju da mogu postojati negde u divljini, ali ih nauka ne priznaje. Ali u realnosti kriptozoologija je samo pseudonauka. U nivou 2 stvari već postaju zanimljivije. Elisa Lam je bila turistkinja iz Kanade koja je posećivala Los Angeles. Njen nestanak su prijavili njeni roditelji 1. februara, pošto im se nije javljala na telefon. Slučaj je pokrenut, a traga Elise nigde nije bilo. Interesovanje za Elisin nestanak porastao je 13. februara. Kada je policija objavila snimak sigurnosnih kamera, na kojem se ona neuznemireno ponaša u hotelskom liftu, na dan kada je poslednji put viđena živa, video je postao viralan. Kao što vidimo, Elisa ulazi u lift i pritiska par dugmića, što je verovatno pokvarilo mehanizam, pa se zbog toga lift ne kreće. Posle nekog vremena, Elisa se pomera u ćošak lifta kao da se krije od nekog. Posle par minuta, Elisa izlazi napolje i izgleda kao da priča sa nekim. U ovom momentu izgleda uplašena od nečeg. Užurbano se vraća u lift i pritiska svako dugme. Zatim ponovo izlazi i izgleda kao da se svađa sa nekim. Zatim se vraća ka hodniku i to je poslednji put kada je Elisa bila viđena živa. U međuvremenu stanovnici hotela Stay on Main, hotel u kojem je Elisa bila gost, su prijavili jako loš ukus vode i probleme sa česmama. Radnik istražujući pritužbe na poplavu i nizak pritisak vode, je pronašao je njeno telo u velikoj cisterni na vrhu hotela.
Njena smrt je šokirala ceo grad i internet. Iako je policija izjavila da je smrt slučajna, ona je i dalje izazvala brojne teorije. Teorije se vode od paralelnih aktivnosti pa čak do ubistva. Elisa je imala istoriju sa mentalnim bolestima, borila se sa depresijom i bipolarnim poremećajem. Elisa je za njeno stanje uzimala po 4 leka svakodnevno, i u izveštaju ti lekovi nisu bili pronađeni u njenoj krvi. Zbog neuzimanja lekova Elisa je verovatno dobila halucinacije i doživela nervni slom u liftu kao što smo videli na snimku. Sada se postavlja pitanje, kako je Elisa uspela da otvori poklopac od velike cisterne i kako je uopšte uspela da dođe do krova hotela. Par godina kasnije, pronađen je snimak na YouTube-u kako neko sam uspeva da se popenje na krov ovog hotela bez da upozori obezbeđenje. I na snimku se vidi kako su 2 poklopca cisterne otvorena. Znači da hotel često iz nekog razloga ostavlja ove poklopce otvorene. Možda je neko od osoblja hotela namerno zatvorio poklopac, pre nego što je policija došla, kako hotel ne bi snosio posljedice i tužbe. Elisa se često pela na krov hotela, da bi fotografisala pogled. To bi uradila tako što bi izašla kroz prozor i popela bi se naprotiv požarne stepenice. Verovatno je moguće da je pod ovim stanjem halucinacije otišla na krov i možda je umislila da je neko juri pa je pokušala da se sakrije u cisternu, kao što je to radila u liftu. Ili se jednostavno samo saplela. Uprkos istragama, tačan uzrok njene smrti i kako je njeno telo završilo u rezervoaru za vodu ostaje nepoznat. Misteriozna smrt Elise Lam i dalje ostavlja mnoga neodgovorena pitanja i spekulacije o tome šta se zapravo dogodilo. Slučaj je bio izvor fascinacije za mnoge i nastavlja da zaokuplja pažnju javnosti koje ostaje više pitanja nego odgovora. Takođe je i podsjetnik na važnost podizanja svesti o mentalnim bolestima i podsjetnik za bolje razumevanje pružanja podrške za one koji od toga pate. Skinwalkeri su legendarna čudovišta Navaho indijanske kulture. Oni su navodno veštice sa sposobnošću da se transformišu u životinje ili druge ljude. Na internetu postoji razni video snimci u kojima se vide ova mitska stvorenja. U realnosti, takvi video snimci su lažni. Ali ću u nekom od narednih videa napraviti ceo video o njima, zato što je tema interesantna i mislim da zaslužuju poseban video. Zato subscribe kako ne biste to propustili. Ova teorija govori o sudaru Zemlje i velikog planetarnog objekta, planete X. Katastrofalni događaj je predvideo da će Zemlja biti sudarena sa planetom koja se zove Nibiru ili X planeta. I da će izazvati neverovatnu katastrofu koja će uništiti Zemlju. NASA je negirala postojanje planete X i nema naučnih dokaza da ona postoji. Nostradamus je bio francuski astrolog i lekar koji je stekao slavu svojom knjigom proročanstava. Živeo je u 15. veku. On je navodno predvideo uspon Napoleona i Hitlera, razvoj atomske bombe i Francusku revoluciju. Takođe je predvideo da će Antihrist doći da ratuje i postavlja selfije 2023. godine. Da, on je to predvideo u 15. veku. Ali mnoga od njegovih suludih proročanstava su dvosmislena i otvorene za tumačenje, sa malo dokaza koji bi ih podržali. Let 370 je jedna od najvećih misterija u avijaciji. Avion Boeing 777 je nestao sa 227 putnika i 12 članova posade u martu 2014. godine. Do sada nisu pronađeni nikakvi ubedljivi dokazi o njegovom nestanku, niti o tome gde se nalazi avion. Satelitski snimci pokazuju da je posle nestanka sa radara avion skrenuo u drugom pravcu, ka Indijskom okeanu, gde je najverovatnije ostao bez goriva i potonuo u vodu. Tek skorije su pronađene ruševine ovog aviona, a sam avion i crna kutija još nisu. Prema teorijskoj ideji poznatoj kao teorija simulacije. Stvarnost koju trenutno doživljavamo je u celoj osnovi kompjuterska simulacija.
Švedski filozof Nick Bostrom, sa univerziteta u Oksfordu, dao je predlog davne 2003. godine. U njegovom filozofskom radu tvrdi da je bar jedna od sljedećih tvrdnji tačna. Prva, velika je verovatnoća da će ljudska vrsta izumreti pre nego što dostigne fazu pravljenja simulacija. Druga, bilo koja vanljudska civilizacija pre nas koja može da pokrene simulaciju, nije pokrenula simulaciju iz bilo kog razloga. I treća i najstrašnija od svih, skoro sigurno živimo u kompjuterskoj simulaciji. Ova teorija tvrdi da sve što vidite u medijima je kontrolisano i da veće sile kontrolišu sve medije. Incident na prelazu Djatlov odnosi se na misterioznu smrt 9 planinara na severnim planinama Urala. Okolnosti njihove smrti ostaju neizvesne i dovele su do brojnih teorija zavere i spekulacija. Nedavna studija je pokazala da je smrt planinara mogla biti uzrokovana posebnom vrstom lavina, takozvanom lavinom ploča. Ali se neki stručnjaci i dalje ne slažu sa ovim objašnjenjem. Ova teorija zavere tvrdi da američka vlada planira lažnu invaziju vanzemaljaca. Svrha projekta je stvaranje novog svetskog poretka pod maskom globalne pretnje. Navodno će koristiti naprednu tehnologiju za kreiranje holografskih lasera. A javnost će poverovati da je invazija vanzemaljaca u toku. Ova teorija se menjala kroz godine. Originalna verzija glasi da će američka vlada hologramima da simulira drugi dolazak Hrista i tako napraviti novi svetski poredak, kojim će oni vladati zajedno sa Antihristom. Pogledajte ovu sliku. Gornja slika pokazuje zabeležene slučaje nestalih ljudi, dok druga slika prikazuje najveće pećinske sisteme u Americi. Ovo na prvi pogled može izgledati kao jeziva slučajnost. Ali kada pažljivije pogledate, vidjet ćete da se podudaraju. Ovo je bio top secret tajni projekat koji je sprovodila CIA tokom 50. i 60. Cilj projekta je bio da se razviju tehnike kontrole uma koristeći različite metode, uključujući upotrebu droga, poput LSD-a, hipnoze i čulne deprivacije. Neki od eksperimenata su sprovedeni na nesvesnim subjektima, uključujući i obične građane SAD-a. Sve u svemu, ovo je kontroverzna i složena tema, cela priča projekta i njegovih implikacija se i dan danas raspravlja i istražuje. Ova teorija zavere tvrdi da su sovjetski kosmonauti zapravo otišli u svemir preistorijskog svemirskog leta Jurija Gagarina 1961. godine. Ali je njihovo postojanje zataškao Sovjetski savez. Ova teorija je također poznata kao izgubljeni kosmonauti ili fantomski kosmonauti. Sovjetski savez je negirao bilo kakvo saznanje o ovom incidentu. Priča o nestalim kosmonautima ostaje neproverena i nepriznata od strane sovjetskih ili ruskih svemirskih vlasti. Incident Max Headroom odnosi se na bizarno upadanje na televizijski signal koja se dogodila u Čikagu 1987. godine. Neko je hakovao televizijske stanice i prikazao sljedeći video hiljadama gledaoca. Osumnjičeni nikada nije bio uhvaćen. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that... Astralna projekcija je ezoterična praksa koja se bavi izazivanjem vantelesnog iskustva, gde se astralno telo ili duša odvaja od fizičkog tela i putuje na astralnu dimenziju. Za razliku od astralne projekcije, lucidno sanjanje je moguće izvesti, i to je pojava u kojoj pojedinac postaje svestan da sanja i može da kontroliše sadržaj sna. Tokom lucidnog sna, pojedinci mogu biti u mogućnosti da kontrolišu različite aspekte sna,
kao što su okruženje, likovi i zaplet. Ova teorija glasi da svaki put kada izvedete lucidan san, vi putujete u paralelnu dimenziju u kojoj se stvari koje ste uradili u snu zapravo desile. Po ovoj teoriji svaki put kada zaspite vi putujete u drugu dimenziju. Cicada 3301 je misteriozna organizacija koja je postavila jako teške zagonetke i puzle na internet, da regrutuje inteligentne razbijače kodova celog sveta. Prava svrha organizacije ostaje nepoznata, ali neki veruju da bi to mogla biti vladina agencija ili privatna organizacija sa određenim ciljem. McFly kod je teorija koja sugeriše da u filmu Povratak u budućnost postoje skrivene poruke koje predviđaju i upozoravaju na 11. septembar. Neki od kodova u filmovima sadrže brojeve i simbole koji se mogu dekodirati da bi se otkrili datumi ovih događaja. Ne znam za vas, ali meni ovo deluje samo kao jeziva slučajnost. Kada ste bili mali, da li se možda sećate kako ste imali imaginalnog prijatelja? Ako jeste, tu ulazi teorija o tulpama. Tulpa je entitet stvoren u vašem umu, koji živi nezavisno od vaše sopstvene svesti. Oni su u stanju da misle i imaju sopstvenu slobodnu volju, emocije i sećanja. Tulpa je kao živa osoba koja, pored vas, živi i postoji u vašoj glavi, odvojeno od vas. Ova teorija je zapravo jako zastrašujuća. Šta ako trenutni glas u vašoj glavi niste zapravo vi? Bitno je pomenuti da su tulpe samo koncept u teozofiji i misticizmu, biće koje je stvoreno kroz duhovne ili mentalne moći. Znači bez brige, nisu naučno dokazane. Ferdinando Sendovski prepričava priču koju je čuo o ovom podzemnom carstvu koje je postojalo unutar zemlje, u svojoj knjizi Čudovišta, ljudi i bogovi. Agarti su bili hipotetičko-budističko društvo koje je živelo u ovom kraljevstvu. Ukratko, Agarta je intrigantna tema sa različitim hipotezama i verovanjima vezanim za nju. Pošto su tokom Prvog svetskog rata razne nemačke okultne i sektaške organizacije interesovale za Agartu, nastala je teorija zavere da je Hitler posle rata pobegao tamo. Teorija ljudi u crnom se odnosi na vladine agente, koji se pojavljuju kada treba da se zataška neka scena. 1947. godine, Harold Dahl je tvrdio da je video neidentifikovani leteći objekat. Par dana kasnije su ga posetila dva čoveka u crnom koji su pretili njemu i njegovoj porodici ako ikada progovori o toj temi. Navodno Harold više nije hteo da daje izjave novinama. Kao što ime kaže, ova teorija zavere govori o tome kako je svemir lažan. Iako sigurno ima mnogo misterija i neobjašnjivih pojava u svemiru, nema dokaza koji bi sugerisali da sam svemir nije stvaran. Jedna uobičajena tvrdnja povezana sa ovom teorijom jeste da su sve svemirske slike lažne.
Iako može biti nekih slučajeva manipulisanih ili izmenjenih slika, mnoge svemirske slike su zasnovane na stvarnim zapažanjima i podacima. Teorija o vampirima sugeriše kako su vampiri stvarno postojali. Zato što ima mnogih istorijskih izvora i ljudi koji su bili zabeleženi kao vampiri. O ovoj temi sam napravio 3 videa, tako da možete pogledati nekad ako vas zanimaju ove strašne krvopije. Operacija Fishbowl je serija nuklearnih testova na velikim visinama 62. godine u okviru programa nuklearnih testova. Testovi su osmišljeni da istraže efekte nuklearnih detonacija na velikim visinama. Ova testiranja koja su izvršavale Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez su mogle izazvati katastrofične posljedice na našu atmosferu. Kamen mudrosti je nepoznata supstanca za koju se veruje da može da transformiše osnovne metale u zlato i srebro. Smatra se mitskom supstancom i nikada nije bilo dokazano da postoji. Alhemičari su razvili mnoge eksperimentalne metode i tehnike u potrazi za njim, što je zapravo postavilo temelje za modernu hemiju i medicinu. Oumuamua je prvi poznati međuzvezdani objekat koji je posetio naš solarni sistem. Otkrio ga je teleskop sa univerziteta na Havajima. Njegovo tačno poreklo ostaje nepoznato. Ali njegov dolazni pravac od solarnog vrha, što je najverovatniji pravac iz kojeg bi objekti koji dolaze izvan sunčevog sistema dolazili. Tako brzo je proleteo kroz naš solarni sistem, dok su astronomi primetili šta je, ovaj čudan objekat je odavno nestao. Za njega se procenjuje da je dugačak između 100 i 1000 metara, a njegova širina i debljina se procenjuju između 35 i 167 metara. Ima crvenu boju, sličnu objektima u spoljašnjem sunčevom sistemu, pošto je njegova površina pocrvenela usled dejstva zračenja kosmičkih zraka tokom 100 miliona godina. Već možete zamisliti koju dramu je izazvao ovaj objekat koji je proleteo brzo kroz naš sistem. Mnogi teoretičari zavere su tvrdili da je ovo svemirski brod koji je došao da nas posmatra. Ali ovaj objekat sa čudnim imenom je samo najverovatnije gusti kamen i metal. Gangstalking se odnosi na skup verovanja izmišljenog progona u kojima pojedinac veruje da ga prati i uznemirava velika grupa ljudi. Od ovoga pate osobe sa jakom paranojom. Navodno osobe koje pate od ovoga kažu da njihovi gangstalkeri koriste obsesivne i organizovane tehnike uhođenja kako bi izvršili neželjeno i ponovljeno praćenje svoje žrtve iz dana u dan. Što dovodi do toga da se žrtva plaši za svoju bezbednost i da se osjeća uznemiravano. Ovaj pojam ulazi u teoriju zavere, zato što mnogi pojedinci koji su teoretičari zavere i koji istovremeno pate od mentalnih bolesti, pate od ovoga. Bukvalno umisle da ih grupa ljudi prati i posmatra, zato što navodno znaju vladine tajne. Više od 10.000 ljudi širom sveta tvrdi da su žrtve ogromnog organizovanog nadzora osmišljenog da im uništi živote. Kalifornijska planina Mount Shasta bila je predmet neobično velikog broja mitova i legendi. Konkretno, za njih se kaže da se ispod planinskih vrhova nalazi tajni grad. U nekim pričama grad više nije naseljen, ali drugim ga naseljava tehnološki napredno društvo ljudskih bića koje žive unutar planine. Ningens se odnosi na određenu vrstu mitološkog stvorenja, koja se obično opisuju kao humanoidno ili riboidno biće. Ovo biće koje živi u ledenim vodama blizu Antarktika. Prema navedenim izvorima, ova bića su bila predmet raznih priča i legendi, ali nema konkretnih dokaza koji bi potvrdili njihovo postojanje. Najbolji primjer teorije haosa je efekat leptira, koncept meteorologa Edvarda Lorenza.
Lorenz je otkrio da sitni događaji naizgled beznačajni poput zamahivanja leptirovih krila mogu započeti proces koji može uticati na vremenske prilike kilometrima daleko. Mali vetar izazvan talasima koji se kombinuju sa drugim vetrovima i na kraju stvaraju veliku oluju negde drugde. Kubanska raketna kriza bila je glavni događaj u hladnom ratu, koji se dogodio 1962. godine. Ovo je bio sukob između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza, koji je bio izazvan instaliranjem nuklearnih projektila u Kuba od strane Sovjetskog saveza. Sukob je stvorio avet nuklearnog rata između dve supersile, ali je na kraju postignuto mirno rešenje. Vasilij Arhipov je odigrao ključnu ulogu u sprečavanju nuklearnog rata tokom kubanske raketne krize. On je ubedio kapetana podmornice 59 da izroni, umesto da lansira nuklearni torpedo na brodove američke mornarice koji su ih pratili. Njegovi postupci su široko priznati i smatra se herojem zbog svoje uloge u sprečavanju globalne katastrofe. Sada samo zamislite da je neki drugi mornarički oficir sa temperamentom bio tamo. Da smireni Vasilij Arhipov nije bio stavljen na svoje mesto, vrlo je moguće da mi svi danas ne bi postojali. Ova akcija sprečila je nuklearni rat između Sjedinjenih država i Sovjetskog saveza, pošto bi američka mornarica verovatno odgovorila na nuklearni napad potpunim kontranapadom, što bi izazvalo veliki globalni termonuklearni odgovor. Ukratko, efekat leptira može se primeniti na širok spektar tema, od održivosti životne sredine do ličnog rasta. Koncept naglašava međusobnu povezanost svih stvari i naglašava važnost da budemo svesni naših izbora i postupaka. Možda ste vi klikom na ovaj video nekako sprečili svetsku katastrofu, tako da ako ste već to uradili, mogli ste i usput da ostavite subscribe. Hvala vam što ste gledali do kraja. Ako imate bilo kakvih pitanja vezane za ove teorije, slobodno ih ostavite ispod u komentare, potrudit ću se da odgovorim na svaki. U deskripciji ću staviti celu listu po kojoj radim ovaj video. Također ću ostaviti originalnu listu teorija koju sam pronašao na Redditu, iz koje sam izvukao teorije za ovaj serijal. Tako da ih možete obe pogledati, i ako vas zanima neka tema mogu ceo video napraviti o njoj. Hvala vam još jednom na gledanju i vidimo se u nastavku ovog serijala. Do sljedećeg videa. Uživajte.